Aleluya, no stay back. Gloria a Dios. More buen día, hermano. Tú. More buen día. Aleluya. Mm, Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Mm. Thank you, God. Aleluya. Let's go and spread the word like Jesus face to face. Wherever two or three is gathered, we know God is in the place. You can't walk with God and be concerned about someone's race. None of us would even be here if it wasn't for God's mercy and grace. Can we just tear down the walls of the church building, go out in the streets and preach to all of God's children? Can we just tear down the walls of the church building, go out in the streets and preach to all of God's children? You walk around acting like the homeless don't exist. If you only fellowship with your people, that's a sign of being prejudiced. It's better to step out on faith than it is to take a risk. It's better to fast and pray than it is to make a wish. Can we just tear down the walls of the church building, go out in the streets and preach to all of God's children? Can we just tear down the walls of the church building, go out in the streets and preach to all of God's children? It's not enough to go to church just one day per week. You barely read your Bible acting like you have the Spirit to speak. In the old days, the saints would anoint each other's feet, and in the Bible, Jesus spent most of his time in the street. Can we just tear down the walls of the church building, go out in the streets and preach to all of God's children? Can we just tear down the walls of the church building, go out in the streets and preach to all of God's children? It's our calling to give people what they need. It's our job to go out and plant as many seeds. It's our calling to give people what they need. It's our job to go out and plant as many seeds. Can we just tear down the walls of the church building, go out in the streets and preach to all of God's children? Can we just tear down the wall of the church building, go out in the streets and preach to all of God's children? Aleluya. More buen día, mi hermano. Tú. Gloria a Dios. Aleluya. Dan kita ta mainta ki
Anche Señor, oh Dios, por voluntad, turcos te de mente que Señor, oh Dios, Tata Dios, ti gloria, aleluya. Araba Santo Robo Seti, aleluya. Danke Señor, oh Dios, mente que Señor, oh Dios, aumenta bendicionar, aumenta tremendo con nosotros, aquí demos presencia, Señor, oh Dios, aleluya. Gloria, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amor, buen día. Bendición de Dios. Rendo a los sencha. Pasemos riba YouTube. Tem algo. Pero nos turta riba Facebook. Nos turta de momento que mora bom dia. Imelda Sofia. Mora bom dia. Nosso irmão estima Imelda Sofia. Aleluya. Gloria a Dios. Thank Señor, oh Dios, por tu palabra, por tu voluntad, tu cosa de mente que Señor. Aleluya. Para mí me va a conseguir. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Dios. Mente que los nuestro hermano Janet Martí también tú conoces. Gloria, aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Poderoso votar, Señor, oh Dios, de mente que Señor, oh Dios. Gloria, aleluya. Thank you, Tata, oh Dios, por nuestro hermano, tú conoces mente que. Thank you, Papa poder, thank you, Papa gloria, thank you, Padre Costiavo, Señor, oh Dios, aleluya. Thank you, Tata, oh Dios, por mi casa, nos yun, nos nieto nang. Tata ministerio, Señor, oh Dios, Tata Costiavo de mente que gloria a Dios, Tata mente que está tremendo. E mente que está bendicionada, Señor, oh Dios, Tata, thank you, Señor, oh Dios. Para cada uno de nosotros, Señor, oh Dios, cabine de presencia, mente que Tata, oh Dios. Como un canal, Señor, oh Dios, que puedo ministrar de nos cada un su vida, de nos, Señor, oh Dios, Tata. Y un camino, Señor, oh Dios, porque por nos llega en el nombre de Cristo Jesús, mente que. Mente que está tremendo, Señor, oh Dios, mente que está bendicionada, Tata, danke, oh Dios, por poder estar grande, por poder estar glorioso, por poder, Señor, oh Dios, Tata, nos está cinta juntos, Señor, oh Dios, camina. Toma control completo, Señor, oh Dios, en la mente que, Señor, oh Dios, llénanos como sabiduría, llénanos como conocimiento, llénanos con tu cosa, Señor, oh Dios, Tata, mente que, oh Dios, está bendicionada. Thank you, Señor, oh Dios, Tata, por nuestro hermano Turcotón. Thank you, oh Dios, Pabiro, oh Dios, Tata, en nombre de Cristo Jesús. Nos también con nuestro hermano Imelda Sofía de mente que gloria a Dios, Tata, thank you. Thank you, Tata, oh Dios, Pabiro Imelda Sofía de mente que nacorsaw, oh Dios. Nacorsaw te camin de ta, Señor, oh Dios, para palabra, Turcos, te amo ministrar. Ministrar en su vida, Señor, oh Dios, camino, oh Dios, por palabra de prioridad, toma posesión de turcos, Señor, oh Dios, de mente, que tu mente tremendo. Thank you, Tata, oh Dios, por familia Sofía completo, su uno, su nieto, en la alta narinang, oh Dios, Hararatway, gloria a Dios, Tata, nos ting de mente, que también tú con nos, Tata, nuestro hermano Janet Martí, gloria a Dios, Tata, thank you, oh Dios, pabili Janet Martí de mente, que también junto con nos, tremendo, Señor, oh Dios, camino por ministrar, camino por palabra, camino por costa, digo, en el nombre de Cristo Jesús, mente que tu mente tremendo, un mente glorioso, un mente camino por poder ministrar, y que camino mandando un pueblo, oh Dios, de gloria, thank you, Señor.
Ang kita, oh Dios, lo cual como comisar de bendicionar, Señor, oh Dios, en la familia Francisca, bendicionar sa Yuna, su nieto, en el turco telante de en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, tu palabra, oh Dios, ministra de mente aquí. Ministra, Señor, oh Dios, camino mande en un pueblo en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Data bendiciona. Bendiciona, oh Dios, data chaneta, oh Dios, tem paz que conhece, em que tu aspecto subir a tata, oh palavra te prioridade, tu lo qual que tem gostoso de subir a oh Dios, ta voluntad, muita vontade, não é nada, Senhor, de nome de Cristo Jesus, tata, thank you, oh Dios. Ang Tata, oh Dios, Tata, kutaabot, oh Dios, Todopoderoso, Tata, oh Tata, como alfarero, sintia, oh Dios, pamolya, no, de nombre de Cristo Jesús, mente kita tremendo, mente kita bendiciona, oh Dios, di gloria, bendicionado nuestro hermano, oh Dios, tu nuestro hermano, cada uno que tú conoces, mente que, oh Dios, tengo presencia, aleluya. Tata, ministra, Señor, oh Dios, ministra, Tata, kami naman din yung puyaga de mente kita at nustabing ko nuestro hermano, Sharitza Jinga, mente bendicionada, gloria a Dios, Señor, oh Dios, mente kita tremendo, mente kita glorioso, mente kita un poder, Tata Santo, tan kita, oh Dios, pabili Sharitza Jinga, tenga mente kita, ambikabinunto ko nos pa engrandecendo, bodamba, naboturo di gloria, es 6 de mayo, que Señor, oh Dios, Tata, algo nuevo lo vais a de todo Sharitza, tem bidi su casa, bidi su yuna, bidi di turco tarante, jede en nombre de Cristo Jesús, Tata, lagabo poder, lagabo gloria, lagabo turcosco de abo, ministra, mente que tem bidi sonet, debido di Maria Sharitza Chinga, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios, Tata, posicionamos mente que le bidi cada uno de nuestro humano, en nombre de Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios, que tremendo, ta, que bendicionata, oh Dios, Sharitza, un chingo, oh Dios, Tata, en su trabajo, en su casa, debido a yun, debido ser que en turco terante generation un toque especial, vive diave, Tata, thank you, oh Dios, por nuestro man también, oh Dios, linche merced de mente que bendicionata, linche merced de mente que también tu con nos, Tata, oh Dios, Tata, con linche di croning, también vinunto con nos, Tata, oh Dios, ben grande sebo nombre, nabotro no de gloria, abo ministrador de jen, debido a su casa, ancho, oh Dios, turco terante generation, en nombre de Cristo Jesús, mente que mente kita tremendo, mente kita bendición, mente que completa tu voluntad, Tata, oh Dios, ministra de mente que Señor, oh Dios, ministra tu palabra, ministra tu cosco de oh Dios, di gloria, palabra de bendición,